Nilikuwa nasema pia nyoka wawe ndani, lakini hiyo sheria ilikuja ikaondolewa kwa sababu eti nyoka, vifo mingi inatokezea na nyoka. Ningeomba hiyo sheria wangeregesha, maana hata ni kwangu juzi tu nimepata nyoka mkubwa na nikawaita KWS, lakini kama angeua mbuzi yangu, angeua nini yangu, ingekuwa ni balaa mimi, ama kama ingeuma mtu anaondolewa, kuna compensation inatokezea hapo. Muangalie yale yaliyobaki, tuweze kuprioritize, tukuja na plan vile tutatimiza yale mumesema. Tutaangalia masuala ya maji. Gavana wetu ametueleza juu ya maji ambayo yatapatikana yasiyo ya mabao ama ya boreholes, na tutauliza shirika letu waweze kuketi pamoja na county government tutimize hayo.